U dnevniku televizije Trijem 24. decembra izdvajamo najvažnije teme koje su obeležile ovaj dan u Tamnavi. Opština Ub je prva u Srbiji ostvarila pravo na donaciju Odbojkaškog saveza Srbije o izgradnji 3 montažne kuće i odbojkaškog terena za najugroženije porodice u majskim poplavama sa ovog područja, rekao je danas na konferenciji za novinare predsednik opštine Ub Darko Glišić. U zahvalnost predsedniku Odbojkaškog saveza Srbije Aleksandru Boričiću kazao je i sledeće. Da se samo ne uzima, već da može i da se da, da se pruži, da se osvajaju medalje, da se bude i evropski i svetski prvak i da se pobeđuje u raznim kategorijama i uzrastima, a da se opet pomogne narodu i državi čije boje sva ta deca, mladići i devojke sa velikim uspehom nose. Dakle, ja sam posebno ponosan na tu činjenicu i želim to javno da istaknem, da se zahvalim gospodinu Boričiću kao personifikaciji jednog saveza koji jeste najuspešniji srpski savez i tu nema nikakve dileme. Druge saveze znamo po aferama, po obračunima, ko će da bude na kom mestu i ko će da dođe do kase iz koje niti taj sport, a kamoli neko mimo tog sporta može da ima određene koristi. U ovom slučaju, kao što vidite, 3 stambena objekta, 1 sportski teren uz veliku pomoć Odbojkaškog saveza i veliko hvala sa naše strane. Takođe, velika zahvalnost gospodinu Đorđu Vukoviću, koji je tu uvek bio da na pravi način usmeri sve ono što dođe kao ideja u kancelariju za obnovu, dajući posebnu pažnju krajevima koji su zaista pretrpeli veliku štetu. Ja sam mu zahvalan, da ne bude samo zato što je poreklom iz ovih krajeva, ali zaista se trudio da to ravnomerno rasporedi i da svi dobiju pomoć u onoj meri u kojoj to zaslužuju. Predsednik Odbojkaškog saveza Aleksandar Boričić se kratko osvrnuo na donatorsku aktivnost saveza i volju da sport pomogne ugroženima. Odbojka kao sport može da pomogne onima koji su imali nesreću da ili da izgube ono što su imali ili da žive u dosta teškim uslovima. Prva utakmica je bila prijateljska utakmica sa reprezentacijom Irana, koju vodi inače naš proslavljeni igrač Boba Kovač, i oni su između sebe skupili određeni prilog i uplatili kao jednu vrstu solidarnosti. Zatim je došla reprezentacija Rusije i s njima smo napravili sličnu akciju i promovisali broj na koji trebalo da se pozove da bi se dala pomoć. I tad je Odbojkaški savez skupio oko 2 miliona i uplatio na račun, ali sam ja pokrenuo jednu akciju van Srbije, jer tamo gde ima više uvek novca, i predsednik Evropske federacije, predsednik Svetske federacije su odmah obećali da će pomoći. U međuvremenu mi smo u Savezu spremili jedan mali film o unesrećenim područjima i onda smo im prikazivali stalno te slike poplavljenih delova Srbije. I tako smo ušli u razgovore i pregovore, objasnili da želimo da pomognemo pogotovo onim porodicama, i to je jedini naš uslov bio, koje imaju više od 2 maloletne dece. Vladina kancelarija za pomoć ugroženima od poplava je prepoznala donatorski impuls i brzo reagovala izborom opštine Ub za izgradnju 3 stambena objekta, kazao je predstavnik kancelarije Đorđe Vuković. Isplatili smo 17.500 rešenja za oštećene objekte. U ovom trenutku se radi proces izgradnje 300 i nešto objekata, s tim dakle da je u pitanju sledeći način raspodele. 105 kuća je u ovom trenutku isplaćeno, dakle ljudi prosto iz različitih razloga nisu mogli da dobiju državnu pomoć u vidu kuće, ali im je novčana pomoć data kao finansijska pomoć i trenutno imamo dakle preko 100 kuća koje su useljene i imamo oko 100 kuća koje su trenutno u procesu izgradnje. Većina od tih 100 kuća su ukrovljene i rade se završni radovi, kao što ja mislim i na Ubu imamo 3 kuće koje se trenutno zidaju, 4 kuće koje su isplaćene. To su stvari koje su pri kraju. Takođe imamo još jedan broj kuća koje su trenutno procesuirane, u smislu stigla su nam rešenja u posljednjih 15-20 dana i to su verovatno stvari koje će ostati u nekom doglednom periodu da se rešavaju. Ono što jeste bio donekle problem i zbog čega smo mi ovdje jednim lepim povodom, to je dakle da se naprosto nesreća koja nam se desila ne poznaje baš dobro pravne okvire. Dakle, mi smo doneli zakon koji podrazumeva nekoliko ključnih stvari vezani za to da
Korisnici pomoći mogu biti ljudi koji su vlasnici objekata, koji žive na toj adresi, međutim, po logici stvari nismo mogli da prepoznamo jedan broj ljudi koji su ozbiljni socijalni slučajevi, koji ne mogu po postojećim programima da budu korisnici pomoći i onda smo u razgovorima sa različitim donatorima došli do sledeće situacije da, nažalost, zakonski nismo našli pomoć jednom broju ljudi koji imaju jako veliki broj dece, koji su socijalni slučajevi, ali su na ovaj ili onaj način ostali bez doma u kom žive i ovaj put je na neki način ta, da kažem, nepravda, ako uopšte postoji nepravda, uspela da se izbegne. Odgovarajući na novinarsko pitanje po kom kriterijumu radi najnovija komisija za proveru već odobrenih rešenja za državnu pomoć, Đorđe Vuković je kazao. Mi u UB-u nismo imali problem ni sa jednom novo izgrađenom kućom. Dakle, kad su pitanje kuće koje su srušene, tu je situacija čista. Imali smo sa jednim brojem rešenja, ali to je standardni proces, jedan broj građana naprosto je davao netačne izjave i po tom osnovu ih tužioci gone. Netačne izjave oko toga da li su živeli u objektima, da li uopšte tu žive na toj adresi, da li su im to bili objekti u kojima su živeli ili pomoćni objekti, ali zaista to je stvar ne za mene nego za tužioca. To morate vidjeti sa tužiocem zašto on podnosi krivične prijave. Normalno mi dajemo informacije na osnovu kojih tužilac u saradnji sa policijom pokreće krivičnu prijavu, on ne pokreće krivične prijave kancelarije. To je jedan ružan deo, ali ajte, mislim, možemo pričati o njemu, ali sastavni deo svake pomoći svuda u svetu je da uvek imate jedan broj ljudi koji pokušavaju da iskoriste pogodnosti koje se daju. Ispostavilo se da ima ljudi koji su, recimo, prijavljeni u 4 opštine istovremeno. Izdvajamo i kratko obraćanje počasnog građanina UB-a Dragana Đajića. Gde god mogu da dam neki svoj doprinos, ja ću biti prisutan ovde. Drago mi je što Odbojkaški savez u dogovoru sa našim predsjednikom je dogovorio izgradnju ove 3 objekta. Ja posebno mi je drago što će tu postojati objekat za odbojku, jer znam iz razgovorima sa predsjednikom opštine da je sad odbojka veoma omiljen sport ovde na UB-u, da su devojke jako talentovane i da na svojim utakmicama imaju veliki broj navijača, što mene kao sportistu posebno raduje i ja im ovako s ovog mesta samo mogu da poželim da nastave tako i da ovde razvijaju odbojkaški sport. UB je inače poznat ne samo po fudbalu, već ima dosta sportova koji su ovde zastupljeni, a posebno mi je drago što je moj prijatelj Boričić hteo upravo da pomogne ovde UB. Evo, u moje ime i u ime svih UB-ljana ja mu se posebno zahvaljujem, naravno i Kancelariji za pomoć nastradalim i ovim urušenim objektima. Na kraju konferencije je konstatovano da će radovi na izgradnji stambenog objekta površine 70 kvadratnih metara brzo krenuti s obzirom da je opština UB obezbedila plac i kompletnu infrastrukturu, dok će donator uložiti sredstva od 90 do 100 hiljada evra. Akcenat je stavljen i na potez izgradnje odbojkaškog terena. Nadležni savez će pratiti decu i njihovo odrastanje uz ovaj sport, poručeno je sa konferencije za novinare danas na UB-u. Pratite Dnevnik televizije 3M. Dinar danas oslabio 0,5%, iako je Narodna banka Srbije intervenisala prodajom 10 miliona evra, pa zvanični srednji kurs iznosi 121,89 dinara za 1 evro, saopštava Narodna banka Srbije. Kultura. U klubu Doma kulture sinoć je održana tribina o životu i radu Svetomira Nikolajevića Tamnavca, koji je svojim angažovanjem u politici, obrazovanju i kulturi obeležio 20. vek. U zdanju Srpske akademije nauka, koja je jedna od najreprezentativnijih zdanja u Beogradu, u Knez Mihajlovoj ulici, se nalaze samo 2 statue. Jedna od njih je u prizemlju. Jedna od njih je upravo statua Svetomira Nikolajevića, da biste shvatili koliko je on u nekim krugovima ipak bio cenjen u međuratnom periodu kada je ta njegova bista postavljena. Moj pradeda je u stvari bio vezan za Obrenoviće, znate. I kada je došla dinastija Karađorđevića na vlast, u stvari on je na neki način stavljen na marginu, a već naravno kad je došla komunistička vlast posle 45. to je onda bilo potpuno skrenuto u zaborav. Međutim, negde 90. godina je to počelo neko interesovanje, znate, za srpske korene, tradiciju i sve to. I onda je baš ovde sa UB-a potekla jedna inicijativa od tadašnjeg predsjednika opštine da se prosto posveti ceo jedan mali simpozijum Svetomiru Nikolajeviću. To je jako dobro prošlo i pravo da vam kažem
to je bila neka inicijativa za sve dalje interesovanje i medija i za Svetomir. Naravno, znate, ja sam malo i pristrasna, ali tako, ja mislim da on jedan bio zbilja gorostosan čovek koji još uvek nije dobio ono mesto u našoj istoriji koje mu pripada, ali se nadam da će upravo ovakvi skupovi gde se okupljaju, kao što ste videli, eminentni poznavaoci njegovog dela i njegovog delovanja, njegovog rada, njegove misli, da će to u velikoj meri doprineti nekom njegovom povratku, da kažem. Na tribini su o radu i delu Svetomira Nikolajevića govorili i Dušan Zupan, predsjednik društva Sveti Sava, Milivoje Veljić, umetnik i dugogodišnji direktor Beogradskog arhiva Kinoteke Stevan Jovičić. A u galeriji Sveti Luka sinoć je Udruženje dece sa posebnim potrebama Živimo zajedno organizovalo izložbu likovnih radova i rukotvorina pahulja. Beležimo atmosferu. Zahvaljujući aktivnostima koje traju već 8 godina i škole Ljubomir Aćimović i Udruženja Da živimo zajedno, zajedničkim naporima i opštine Ub i defektologa koji rade u istorijnom odeljenju u Murgašu i roditeljima, mislim da će večeras mnogi gosti da vide divne radove naše dečice koja su se i prihvatila lepo ovog posla, naučila i zahvaljujući istrajnosti i defektologa oni su uspeli da naprave divne stvari večeras i ja im se i u ime opštine i u ime građana zahvaljujem i želim da svake godine bude još po najmanje 3 izložbe. Nikad nam nije bilo ovoliko posećena izložba i ja bih se zahvalila svima koji su došli i evo možemo da otvorimo izložbu i da počnemo sa prodajom. Mališani Ubske predškolske ustanove uživali su danas u predstavi 2 novogodišnje jelke koje su osmislili i maestralno odigrali glumci pozorišta Raša Plaović sa Uba. Prvaci pozorišta Mira Simić, Aleksandar Tadić i Voja Ravnović nasmijali su decu, a na kraju predstave i družili sa njima. Stigli smo do biometeorološke situacije. Biometeorološke prilike danas povoljno utiču na hronične bolesnike, ali manja opreznost se ipak savjetuje osobama sa kardiovaskularnim tegobama. Moguće su nesanica, razdražljivost i glavobolja kao meteoropatske reakcije. Preporučuje se adekvatno odevanje kao i smanjenje fizičkih napora. Vreme, sunčano i toplo, jutros zabeležen slab mraz, tokom dana maksimalna izmerena dnevna temperatura 15 stepeni Celzijusa. Milutin Đurđević i Milica Marković i danas su realizovali Dnevnik televizije 3M. Hvala na gledanju.